Dobar dan, nalazimo se kod našeg majstora Fanjeka u Suhodolu. Isprobavamo našu staru novu igračku, trebuše, koju možete vidjeti iza mene. Do sada smo napravili jedno 30-ak probnih pucnjeva sa raznom kilažom na samom utegu i došli smo do kilaže koja nam daje kojih 25 metara. Sad ćete vidjeti kako to izgleda kad se puca iz trebušeja. Čekaj da ti pomoram. Mora, sad da lagam, to politiku. Čist dosta zaštita i nije komplicirano to niš. Da, onda je to sad ajde novo. Ovo su me zvali, ne znam, imaju jedno vrijeme. Ovo bloder zvago. Dodaj mi kuglu. Trebaš metar, Franc. Koga? Metar. Koji? Na ovoga za... Evo, spremni smo za pucanje. Puca se!